umurambo w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri wasizeho bwa nyuma muri chapelle ya St George mu ngoro ya Windsor mu burengerazuba bw'umurwa mukuru London mu muhango washyize iherezo ku ngoma ye y'imyaka 70. Imbere gato y'indirimbo ya nyuma yo kumusezera yishimwe, umuyobozi mukuru wa Windsor yakuye ibimenyetso biranga ubutegetsi bw'ibwami birimo n'ikamba bikurwa ku isanduku y'umwamikazi bishyirwa kuri alitari mbere yo kumanura isanduku irimo umurambo we mu cyumba cy'ububiko bw'ibwami bita Royal Vault. Araza gushyingurwa hafi y'ababyeyi be na mukuru we ndetse n'umugabo we igikomangoma Philip kuri uyu mugoroba wa mbere muri chapelle yitiriwe umwami George wa gatandatu. Isanduku irimo umurambo w'umugabo we igikomangoma Philip irazanwa hafi y'umwamikazi Elizabeth kugira ngo begerane. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Victoria Unkunda, mugenzi wanjye uri ku ngoro ya Windsor. Victoria, imihango yo gusezera kuri Elizabeth wa kabiri no kumushyingura bimeze gute, byagenze gute? Urakoze cyane Prudent. Aho nahera nuko navuga ko uyu munsi watangiriye mu kiliziya cya Westminster Abbey, akaba ariho uyu muhango wari uyobowe ndetse n'umukuru w'icyo kiliziya wari wo bita dini mu cyongereza wa Westminster, ariko hagati aho ndetse na musenyeri mukuru wa Canterbury Justin Welby nawe yaje gutanga icyigisho. Binjije isanduku y'umwamikazi Elizabeth mu rusengero, twabonaga amashusho y'umwami Charles wa gatatu yari ari inyuma y'isanduku ya nyina, yinjiye ndetse ayoboye umutambagiro wari urimo umuryango we mu kwibuka umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Uyu muhango rero wa Westminster Abbey i Londres watangiye mu masaa 5 za hano, muvuga masaa 6 zo mu gace k'iwacu mu biyaga bigari, kandi misa irangiye igikomangoma William cha Wales na Duke of Sussex witwa Harry bongeye nabo kugendana bari ku maguru inyuma ya se umwami Charles, ariho yarari kumwe ndetse n'abavandimwe be abandi bana batatu b'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, nabo bagendaga inyuma y'iyo sanduku bamuganisha aho bari bategereje ko bari bumushyire ku mafarasi, bari ku mafarasi bamushyira kugira ngo amushyire mu modoka iraza kumugeza ahangaha ndi Windsor. Victoria, ni umuhango wagaragayemo amarangamutima akomeye cyane ku buryo n'umwami wa gatatu Charles nyine yagaragaye afite ikiniga gikomeye igihe bagamanuraga isanduku ya nyina muri vault. None ubu ngubu bigeze hehe? Wari umaze kuvuga ko ari imihango yatangiye kuva mu gitondo, ubu byaba bigeze hehe? Mu kanya gashize nk'uko babivugaga Prudent, hano Windsor umuhango wundi wa kabiri wo gusezera umwamikazi Elizabeth wa kabiri umaze gusoza. Uyu muhango wo witabiriwe n'umuryango w'umwamikazi ariwo umwami Charles wa gatatu ndetse n'umuryango we wundi, ariko hajemo n'imiryango yindi y'ibwami bw'Iburayi, wenda navuga nko ubwami bwo mu Bubiligi, bwo muri Espagne ndetse na Denmark na za Norvege bari baje. Noneho hari ndetse n'umwami w'abami aribo bita Emperor w'Ubuyapani nabo bari babyitabiriye. Iyi rero ahangaha Windsor iyi misa wavugaga Prudent, aho twabonye isanduku y'umwamikazi bayimanura hasi, niyo misa ya nyuma yo gusezera umwamikazi ariyo abongereza cyangwa mu cyongereza bita committal service. Nibwo bwa nyuma ku mashusho abaturage ndetse abari abahanga mu Bwongereza ndetse no ku isi yose babonye isanduku y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu maso yabo. Hanyuma iyi ngoro ya Windsor mu mateka ya hano mu bwami bw'Ubwongereza isobanuye iki? Ifite amateka menshi cyane kandi maremare. Ahangaha hano Windsor habaye abami benshi ndetse na mbere yaho, mbere yuko umwamikazi Elizabeth wa kabiri ahimukira avuye Buckingham Palace Londres umwaka ushize, ahangaha niho habaye mu rugo iwe. Habaye abami benshi cyane mbere, ndetse na mbere yuko nawe ubwahimukira yakundaga cyane kuhaza aje mu biruhuko, azanye n'umuryango n'abana be ndetse n'abuzukuru benshi bakanahahurira. Nkuko nanone wabivuze, ahangaha niho bari mu muhambe kandi niho bari mu mushyingure, kandi naho umugabo we igikomangoma Philip ndetse n'ababyeyi be nabo bashyinguwe ahangaha, niho baraza kuza kubashyira hamwe. Hari amateka maremare rero nyine nkuko byumva y'ahangaha Windsor n'iyi ngoro mu muryango w'umwamikazi Elizabeth ndetse n'ubundi munavuga no mu muryango w'umwami Charles wa gatatu. Amateka maremare koko rero Victoria ajyanye ndetse n'ubwami bwe n'ubutegetsi bwe. Ariko Victoria, umuhango kandi watangiriye nyine mu kiliziya Westminster Abbey mu gitondo mbere ya saa 6. Niwo muhango umwe muhuje abanyacyubahiro bakomeye n'abategetsi ku bihugu bitandukanye by'isi muri aya mateka y'Ubwongereza.
mu buryo butari bwaboneke. Byari bimeze gutugerageje gusobanura nko guha nk'ishusho nk'umuntu utabikurikiye. Navuga ko nk'ubu ngubu ndacyareba amashusho bo bari kwerekana amashusho yo kuva mu gitondo nyine abantu binjira muri Westminster Abbey. Ubu ngubu ndi kureba abantu batandukanye, maze kubona nguyu Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yarinjira ndamubonye, ndetse hari na Perezida wa Amerika Joe Biden, n'ahanga ndi kurandi mashusho nyuma ya Perezida Samia Suluhu Hassan ndi kubona William Ruto, Perezida wa Kenya mushya utaramara n'icyumweru kuko kwa kabiri wigishize niho yarahiye akaba perezida. Hari hitabiriye abantu benshi, haje abantu benshi bo mu rwego rutandukanye nkuko nandi kubivuga. Hari abaperezida, hari abanyacyubahiro benshi, ariko hari n'abaturage basanzwe, abaturage batumiwe n'umwamikazi, abaturage basanzwe bakora mu mirimo itandukanye, ariko abaturage batumiwe n'umwami. Yenda dukosora gato umwamikazi yarakuwe ntago nabimenyera kuko haba imyaka 70 ari umwamikazi tuyase tuvuga. Urakoze cyane Perezida. Batumiwe n'umwami Charles wa gatatu, abaturage basanzwe baje gusezera umwamikazi wabo nkuko twari tubivuze gato. Hari ndetse n'abanyacyubahiro benshi, abaperezida bamwe nabavuze, ariko abenshi amashusho twakomeje kubona navuga na abantu basanzwe bo mu mihanda bari baje ari benshi. Bavuga ko hari abantu bageze muri miliyoni. Abo ni Rwanda rugufi, babandi mu Rwanda rwa Giseseka. Bari baje ari benshi bari mu mihanda bari kurira. Nicyo navuga ko abantu benshi bonaga bafite bari bishimye, bavuga ati waradukoreye, twaragushimiye, genda uruhuke. Ariko bari bafite n'akababaro nyine yuko bari kumusezera bwo bwa nyuma bagiye kumubona. Barimo kumusezera, ariko imihango iracyakomeje Victoria, nubwo kuri televiziyo mu rwego rwa ruhame byarangiye. Hagiye gukurikiraho iki rero? Ubu ngubu kigiye gukurikira ubu ngubu nyuma nko navuga ko mu masaha mu masaha 2 niko nabivuga, haraza kongera kuba undi muhango wa nyuma, aho noneho ari umuryango w'umwamikazi wonyine uramusezera mu bwihisho bonyine, nta bandi bantu bahari, ari abantu basanzwe cyangwa se ibitangazamakuru. Uyu muhango rero uraza kuba saa moya n'igice za hano mu Bwongereza, arizo mu masaa 2 n'igice zo mu gace k'ibiyaga bigari. Victoria Nkunda, urakoze cyane kutubera aho ngaho mu ngoro ya Windsor. Ibiganiro rero bijyanye n'uyu muhango wo guherekeza umwamikazi Elizabeth wa kabiri urakomeza kubikugira no kuri bbc.com. Mu buzima bwe rero umwamikazi Elizabeth wa kabiri yitaye ku buzima bwa rubanda rugufi ku isi. Ni mu rwego mu ngoro y'ibwami Buckingham Palace yahakiriye abantu banyuranye benshi bavuye ku isi, abashimira anabaha imidari kubera ibikorwa byabo by'intangarugero. Kenshi abatoranywa guhembwa cyangwa guhabwa imidari babimenya bitunguranye kuko nta marushanwa aba yo kubisaba. Twavuganye rero na bamwe mu Banyarwanda bagize ayo mahirwe yo guhabwa ibyo bihembo ndetse no guhora n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Umwe muri bo ni Pasteur Oze Ntavuka utuye mu mujyi wa Plymouth hano mu Bwongereza. Yabwiye mugenzi wanjye Victoria kwa Victoria rero tumaze kuvugana, yabwiye mugenzi wanjye Florentine Kwizera uricaye n'imbere yanjye ko bahuye inshuro 2 ndetse anamuha umudari w'ishimwe ryo mu rwego rwa OBE cyangwa se Order of the British Empire, ugenerwa abantu rero bita ku bikorwa byo gufasha. Tega amatwi. Umwamikazi twahuye inshuro 2. Ubwa mbere yari 2015. Impamvu yatumye duhura, hari abantu baba homeless aho mu Bwongereza nashoboye gufasha bageze ku 100 bavana mu biyobyabwenge bagarura mu buzima. N'uyu munsi ndacyabafite iyo projet iracyahari. Ku batabizi ni bamwe baba bafise ubuzima bwo bamwibarabara badafise, bamwibarabara bitera za drogue zinshinge. Hanyuma rero nkagira festival ba buri mwaka. Abo bagabo rero bagize umwanya wo gutanga ubuhamya uburyo bahindutse n'impamvu yatumye bahinduka. Nyuma y'ibyumweru nka 3 nibwo nabonye invitation y'umwamikazi intumira kujya kumureba. Aho hari muri 2015. Hari mu 2015, ariko muri 2013 nabwo nashoboye kujyayo ntumiwe na High Commissioner, ubwo hari reception ya Commonwealth, nabwo nagiye turabonana. Hari kumbura amahirwe muba mwaragize yo kuvugana nawe, hari ico yoba yarakubwiye amaso mu yandi woba wibuka? Twaravuganye rwose amasaha 2 niyo namazeyo, kandi naranezerewe kuko ni umuntu waganiraga ukunda abantu ndetse ashimira nyine kubw'icyo gikorwa. Abayobozi bo mu mujyi wa Plymouth nibo bari bansabiye rendezvous,
ariko ntayo nari nasabye, nta nubwo nanjye nari mbizi. Nyuma yaho twakomeje n'ubundi gukomeza gukorana n'abayobozi, ariko umwamikazi kumubura nanjye byambabaje ndetse bimbabaza cyane, kuko bibaye ntari mu gihugu, ndi iwacu mu Rwanda aho twagiye gufasha muri projet dusanzwe dukora yo kujyana abaganga kuvura no gutraininga abaganga bo mu Rwanda. none nk'akajambo woba wibuka muri ico gihe mwayaga kagusigayemo n'akahe? Ijambo nibuka yambazaga uburyo ki abo bantu bahinduka, nicyo ukoresha kugira ngo abo bantu bahinduke. Ubwo nicyo twaganiragaho cyane cyane, kandi anashimira ko icyo gikorwa n'ubundi nawe agishyigikiye. Urupfu rwiwe mumaze kurumenya mwagwakiriye gute, mwiyumvise gute aho mwari muri? Byarambabaje rwose cyane, byarambabaje kubona bibaye ntahari, ariko nyine nuko Imana yabishatse nta kundi nari kubigenza. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yakoze ku buzima bw'abantu benshi, abari hafi n'abari kure. Wewe wagize amahirwe yo kumwibonera amaso mu yandi, ubuzima bwiwe wari ubuzi nk'umuntu asanzwe aba mu Bwongereza akurikiranira ibintu hafi bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ubuzima bwiwe bugusigiye iki? Umwamikazi yari umuntu ukunda abantu, kandi akaba umuntu mu rwego yari arimo ku isi hose. Nk'uko bivuze, yari umuntu uca bugufi, nk'iyo yazaga ndetse no mu mijyi mitoya nk'iyo yacu nayo wasangaga tujya kumureba. Yego icyo gihe ntitwashoboraga kwicara ngo tuganire, ariko wasangaga ashaka kuramutsa buri muturage wese, ndetse twibaza ko muri iki gihe tumubuze hagiye kubura byinshi ku byo uburyo yari ateye. Kubona undi muntu nkawe ntabwo byoroshye. Oze Ntavuka undi wahuye akanahabwa umudari w'ishimwe n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni Eugene Murangwa. Yanamuhaye kandi umudari w'ishimwe ku rwego rwa MBE, Member of the British Empire, kubera ibikorwa by'umuryango yashinze mu Bwongereza akabita Ishami Foundation. Navuganye na Murangwa ari mu Rwanda, atangira ambwira uko byagenze. Inshuro ya mbere nahuye n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri hari nko mu kwezi kwa gatandatu 2017, umunsi mukuru yari yatumiyemo n'abandi bantu benshi baturutse hirya no hino mu gihugu, bari baratoranyijwe bitewe n'uruhare bagira mu bikorwa bifite uko bikora ku buzima bw'abaturage bo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umunsi mukuru bita mu rurimi rw'icyongereza Queen's Tea Party. Nukuvuga yenda twegereje mu Kinyarwanda nko gusangira icyayi n'umwamikazi. Gusangira icyayi nibyo rwose, n'ubundi muragenda mukabaha icyayi bakabaha za keke. Icyo gihe na nyakwigendera Prince Philip yari akiriho, umugabo we baraje batunyuramo aho ngaho bagenda basuhuza abantu, bahagarara bakabaganiriza. Ikindi gihe nahuye nawe nabwo nubwo tutaganiriye by'umwihariko, ariko twari kumwe mu cyumba kimwe nabwo umwaka wakurikiyeho, yakiriye abarokotse jenoside y'Abayahudi Holocaust, ndetse n'abarokotse jenoside zabaye ahandi ku isi, harimo na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. So icyo gihe nibwo nabashije kumuba hafi mu by'ukuri. Hari icyo waba umwibukiraho kidasanzwe kuri ibyo bihe byombi? Mu by'ukuri yaba ari ubwa mbere duhura hari abantu benshi, yaba ari n'ubwa kabiri duhura abantu ari bakeya, ni uburyo wabonaga aho umwanya abantu yarahagararaga ukabona rwose afashe umwanya wo kugira icyo avugana n'abamuri hafi, kandi ari ahantu hari abantu batari bakeya. Usibye no guhura n'umwamikazi, banaguhaye n'igihembo. Icyo gihe mpura nawe bwa mbere mu 2017 byateguraga icyo gihembo naje guhabwa nyuma y'amezi nk'atandatu. Ni igihembo cyangwa se n'umudari bita MBE, Member of British Empire. Akaba ari igihembo nahawe bishingiye ku bikorwa nkora bijyanye no kusigasiga no kwigisha amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, binyujije mu muryango nashinze witwa Ishami Foundation. Akaba ari ibikorwa dukora mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu Rwanda, ariko cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, aho tujya kuganiriza abana bo mu mashuri tubabwira ibyabaye mu Rwanda, ariko mu by'ukuri tunagerageza kubafasha kubikuramo amasomo abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse no kubafasha kubasha gukora ibikorwa bizatuma
amakuba ibi byago nk'ibyo ngibyo byabaye iwacu mu Rwanda bitaba ahandi ku isi. urupfu rwe rumaze gutangazwa warwakiriye gute, wari uri hehe, wiyumvise gute Murangwa? Tanga k'umwamikazi Elizabeth kwabaye indi mu Rwanda ari naho ubu ngubu tuvugana ndi, byarantunguye byarambabaje kuba mu by'ukuri umwamikazi Elizabeth igihe yari amaze ku ngoma uburyo yabyitwayemo byarenze kuba umwamikazi gusa w'Ubwongereza, bisa nk'aho abaye umubyeyi w'abantu bose. arakoze Jeanne Murangwa. Undi twavuganye wabonanye n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni Jean d'Amour Mutoni, wari mu rubyiruko rw'abantu 60 bavuye mu bihugu biri mu muryango wa Commonwealth, bahawe igihembo cyitwa Queen's Young Leaders Award kubera ibikorwa byo guteza imbere urubyiruko. Nawe twavuganye ansobanurira uko byagenze babonana. Byari ibintu bishimishije icyo gihe, navuga ko narahuye n'abantu bakomeye nkawe mu buzima bwanjye, rero byari icyubahiro n'ishema cyane ko icyari gitusanya twese ko twari 60, byari ibikorwa binoza imibereho mu miryango migari aho duturuka. Rero hanini byari kubera umuryango witwa Acts of Gratitude ingenzi cyangwa ibikorwa by'ishimwe ingenzi, yatangije hamwe na bagenzi banjye 12 gufasha urubyiruko guhanga imirimo mpuzamibereho mu byo bakora byose. Icyo gihe rero mva kandi ku giti cyanjye byaranshimishije, ariko n'umuryango kuva icyo gihe wari utangiye kuba umuryango ugaragara kuko niwe muntu ukomeye wa mbere wari uduhaye icyo cyubahiro n'igihembo, byatumye rero umuryango wacu nawe tuba umuryango wagutse kandi ushinze imizi. None nkawe wowe ujya kumva ku nshuro ya mbere uti wahamagawe ibwami kugira ngo uze guhura n'umwamikazi Elizabeth, warabyemeye cyangwa wabanje kubishidikanyaho? Nakubeshye, iyo uhamagawe n'abantu nk'abo ushobora wumva urimo kotsa, ariko nanone byari ibikorwa tuba twarakoze kumva ko ari umwanya wo kugira ngo niba umuntu mukuru w'umuyoboro hari agaciro ibyo dukora turushaho kubikora neza, bigirira akamaro benshi kurushaho kugira ko aricyo umuntu w'umuyobozi aba agamije iyo aguhaye ikiganza akakubwira ati muri inyuma akomeze. Hari abantu benshi bagiye bahura n'umwamikazi Elizabeth atarapfa bavuga ko bamwibukira ku bintu byinshi. Hari abamwibukira ku buryo yanyuzagamo agatebya, agatera urwenya nubwo abaga avugana n'abantu igihe gitoya. Hari abavuga ko yabaga ameze nk'umuntu wicecekera rimwe na rimwe. Wowe hari ikintu mwibukiraho kidasanzwe igihe mwahuraga? Njyewe igihe twahuraga bwa mbere hamaraga umwanya muto cyane ugahita ugenda, ahubwo bwa kabiri tugirana ikiganiro hakoreshejwe amashusho y'iyakure cyangwa video conference, niho navuga mfite icyo nibuka ko twari bake mu kiganiro. Nibuka rero aho dukorera mu Rwanda mu karere ka Gasabo, ikigo ntangadushya cyacu, harimo ifoto yanjye nawe narayimweretse, ndavuga ni kuri uru rukuta hariho amafoto menshi y'urubyiruko, ariko hanariho ifoto yanjye nawe nkuramutsa bwa mbere. Arambwira ati ngumye aho ngaho, ati iyo foto yanjye nawe yafashwe mu we mwaka. Ubona ko bimushimishije, nanjye biranshimisha kuba afashe umwanya ku kantu nk'ako ngako kagatinda mukajya mu kiganiro. Twaravuganye kandi na Priscilla Ruzibiza watumiwe n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu ngoro ya Buckingham Palace, aho yahawe umudari w'ishimwe wa Queen's Young Leaders Award kubera umuryango we yashinze na bagenzi be mu kugerageza gufasha abagore b'abakene kugira ngo bibesheho kandi bakoresheje ibikorwa byo kudoda imyenda. Muri 2018 nagize amahirwe yo guhura na Queen. Ikintu nibuka duhura nuko yahise ambaza amakuru y'abadamu nkorana nabo, mbona igihembo Queen's Young Leaders. Nabonye ko ari umuntu nyine ushaka gukurikirana iterambere cyane cyane ku bantu batishoboye mu bihugu bya Commonwealth. Nabonye abantu twari kumwe twese twari duhuje iyo ntego yo gufasha community zacu kugira ngo zizamuke, aho tubana nabo mu bihugu byacu kugira ngo bazamuke mu iterambere. Nicyo kintu navuga ko mwibukiraho. Ku rupfu rwa Queen kuri njyewe nabonye yabayeho ubuzima burebure muri iki gihe tubamo, kandi muri ubwo buzima bwe yashoboye kugira byinshi akora bitari ku gihugu cye gusa, ahubwo mu isi muri rusange mu bihugu bijyanye na Commonwealth.
iyo ndebye amaproje atandukanye yagiye atangiza nayo kugira ngo ateze imbere urubyiruko n'abantu batishoboye. Rero urupfu rwe kuri njye nibaza ko ari celebration y'ubuzima bwiza wenda n'urugero rwiza yatanze ku isi. Nabyita ko yari afite ubushobozi bwo gufasha akabikora yakoresheje ububasha bwe neza. Priscilla Umutashya. Ku ngoma ye yose rero umwamikazi yakoranye bya hafi cyane na kiliziya y'abangirikani mu Bwongereza. Nk'umukuru w'igihugu yari n'umuyobozi w'ikirenga w'iyo kiliziya, kandi mu buzima bwe bwite ukwemera kwe kwa gikirisitu ntikwigeze gukomwa mu nkokora. Ariko rero nanone yashyiraga imbere cyane ubworoherane mu madini n'ubwubahane hafi ahantu hose, haba mu Bwongereza cyangwa se mu miryango ya Commonwealth. Inkuru ya Sarah Campbell ku bijyanye n'ubuzima bwa Elizabeth wa kabiri ku madini muragizwaho na Bernard Bankukira. Nk'uko umwe mu baomoniye biwe Pasitori Austin Williams yitavye Imana mu 2001 abivuga, ukwemera k'umwamikazi ntiyakugaragariza gusa mu mabanga y'igihugu yarajejwe, ahubwo we nyine ubwiwe yari umuntu afise ukwizera. Nibaza ko yakuze atibaza byinshi ku bijyanye n'ukwemera, ahubwo asa n'ubyemera mu buryo bumenyerewe, mu buryo busanzwe, ariko mu buryo bw'ukuri rwose kandi atwawe cyane. Icyo nabonye bwa mbere ni uko rimwe ubwo nari ngiye kwigisha mu rusengero yajyaga azamo, ntibyari bizwi nibaza cyangwa atazi. Nuko hari amashyushyu cyane na korari iririmba yitonze, maze batangira guhuriza bati yaje. Nanjye nari mpari mbyumva. Icyo natekereje ni uko yari aho kuko ari ubuzima bwe. Eka na Lord Kerry niko abibona. Lord Kerry yari musenyeri mukuru wa Canterbury kuva mu 1991 kugeza mu 2002. Ikiringo cabayemwo umwaka w'1992 umwamikazi yise Annus Horribilis, no kuvuga umwaka w'ivyago n'akajoreza, waranzwe n'isambuka ry'ingo zibiri mu muryango w'ibwami, umuryango umwe wahukanye hamwe n'umucanwa watikije ingoro ya Windsor. Nubwo muri uwo mwaka habayemwo ibibazo, Lord Kerry avuga ko ukwizera kwiwe kutanyiganyize na gato. Her faith was always very steady. Ukwemera kwe kwari guhamye, icyo nicyo namubonyeho. Kwari gukomeye cyane ku buryo nkeka ko yagenderaga ku mahame ashobora kuba arayanyina cyangwa se umubyara. Gusa ndanakeka ko uko kwemera kwe kwari kunasanzwe. Igitabo cy'amasengesho kiliziya y'Ubwongereza yubahaga imigenzo, bigaragara ko yemera Imana cyane, yongeyeho n'igihugu cye. Nubwo ubuzima bwiwe yabumaze yitangira igihugu, umwamikazi aremera ko abagize umuryango wiwe bitaboroheye kubahiriza indahiro zabo. None Lord Kerry yoba yemera ko umwamikazi yumvisemwo yuko inyifato yabo yoba yaratirimukije igihugu? No. She was well. Oya, yarazi neza ko umuryango w'ibwami ugomba kuba intangarugero, ariko nanone ntiyanatekerezaga ko abantu be bakwemera kuyoboka uko gusa ngo akeke ko byatuma batakaza imyitwarire ikwiye. Ahubwo icyabaye ni ikinyuranyo cy'ibyo, kuba habaho gutakara k'umuco ndetse no gutakaza amwe mu mahame ngengamyitwarire, cyangwa se kuba abo mu muryango we nabo banyura muri ibi. Sinibaza rwose ko byahungabanyije ukwemera kwe na gato. Umwamikazi yakunze gusaba amadini yo ku isi yose gukorera hamwe aho guterana inkokora. Nico gituma kuri we ihimbaza ry'umunsi wahariwe umuryango wa Commonwealth ahahuriramo n'abaserukira amadini ataraga Kristo byari bifise akamaro kanini cyane. Nico gituma kandi atarafise umwanya ukwiye w'ivugabutumwa, nk'uko Pastor Tony Higton yavuga ko ibiganiro mpuzamadini bishobora kuba byarahungabanije umwamikazi nk'umuyobozi mukuru wa Kiliziya y'Ubwongereza. Inkuru ya Sarah Campbell mwagizwaga na Bernard Bankukira itugejeje ku isaa 12:56 mu Rwanda no mu Burundi. Yini bibisigahoza imiryango ni wa mwanya rero Florentine Kwizera noneho agiye kubagezaho andi makuru ingenzi avugwa ku isi. Florentine. Urakoze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze yuko hari ingingo zitoroshe zafashwe mu ntumbero yo kurekuza umunyamerika yari muri Afghanistan. Uwo yarinze kuguzwa n'umukuru w'umuryango wo muri Afghanistan asanzwe acuditse n'abataliban. Perezida Biden yahaye ikigongwe Bashir Norzai yaramaze imyaka 17 mu munyororo yari yaciriwe kumaramo ubuzima bwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku caha c'urudandazwa rwo mu kinyegero rw'ibiyayura
ibiyayuramutwe. Ku ruhande rw'abataliban nabo barekuye uwahoze ari intwazangabo mu gisirikare ca Amerika kigwanira mu mazi Mark Fredericks yakoze muri Afghanistan mu migambi y'iterambere itandukanye. Umugwi ushigikiwe n'Uburusiya ushaka kwiyonkora kuri Ukraine wemeza yuko abanyagihugu basanzwe bagera kuri 13 bishwe n'ibisasu byatewe na Ukraine mu mujyi wa Donetsk. Uwashizweho nk'umukuru w'uwo muji Alexei Kurmzin yavuze ko mu bapfuye harimo abana babiri. Donetsk, umugwa mukuru witiriwe iyo ntara, warifatiwe n'Uburusiya kuva muri 2014. Amashure y'abanyapalestina ari mu bibanza vyigaruriwe na Israel mu seruko bwa Yerusalemu yagiye muri yegeregere yiyamiriza ico yisigenzura ry'agahato ry'ibiri mu nyigisho zabo rikorwa n'abayahudi. Umushikiranganje w'indero wa Palestina yifatanije n'amashirahamwe y'abavyeyi basohoye itangazo ryiyamiriza nako ico bise integuro y'inyigisho za Israel. Mu kwezi kw'indwi ubushikiranganje bw'indero bwa Israel bwarahagaritse uburenganzira bwo gukora ku mashuri 6 buvuga yuko ibitabo by'imfashanyigisho byo muri ayo manyeshure y'abanyapalestina birimwo ibikokeza ubugizi bwa nabi no kutihanganirana. Prida urakoze Florentine Kwizera kuri iyo ncamake y'amakuru y'ingenzi umaze kutugezaho. Gusa abakurikiye BBC gahuza imiryango muri aka kanya mwumvise ko n'ibiganiro bidasanzwe twagarutseho byibanda ku rupfu ndetse no gusezera ku Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza wari umaze imyaka igera kuri 70 ku ngoma, akaba yasimbuwe n'umuhungu we Charles, akaba yitwa Umwami Charles wa gatatu. Muri uwo muhango rero watumiwemo abategetsi bakomeye ku isi yose bavuye mu bihugu bitandukanye barimo ndetse n'ibyo mu karere na perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yagaragaye muri uwo muhango wo gusezera ku Umwamikazi Elizabeth wa